Dre, lu gak jadi nikah? Modal nawaan wa. Sing sabar jang, hirup mah perih. San, Hai. cenah kamari maneh kedeket jeung si teteh nu cantik eta ning. Oh, sempet sih. Cuman kan cinta tak harus memiliki. Yang penting sempat mencicipi. Dre, katanya lo kemarin mau nikah ya? Kok nggak jadi? Jadi ya, goreng patut gitu. Lo sendiri kenapa jomblo? Cadangan sabun gue masih banyak. What the fuck? Bruh. Tir, gini ya, status main di Facebook jomblo. Sorry wa, urang mah resep bogohan. Resepna ta'arupan. Mana jomblo lim? Orang boga baturan. Baheno gelis cantik. Arek mah Ari maneh teh nyaho. Bobogohan teh geus dilarang ku Allah. Dina surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati jinah. Sesungguhnya jinah itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ngerti maneh? ngerti tadi.